Kibabun kipat ba kalapan pau ka jing bam song yahap. Ia ka jing ong jong u returning officer jong ka Shillong Parliamentary Constituency ha ka beli pak election Lok Sabha ubalong ru UDC jong ka East Council District. Ha kini kini asngi ke beradab u returning officer ulapan pau ba nakaliang jong ke district magistrate kin penjari dekat section 144 CRPC ha ka singi ba nyo vote. Ha ka ba lakhang bandon ka jelong pai ba kham tam e 10 ka bedi ka counting centers. Baru juga poru laong la penjari ya ka 144 CRPC ha ka ba on khang lat ya ka nu jing yai pai ba nan ka victory procession ha ka si ba nyo vote ada job kini kini ki kortong ru ki pai ba ki la pau ka jing mo soi hap man kadi kari ki sinchar pai ba da ka si ba thak vote la mi dik pai ba ki pai ba ru ki don ka benta ha ka jing yit ki nang mat kam ru ki don ka benta ka begitu ka hok ban lek man la job manu manuru Kay kecing sel jong pi halor kecing pemca jong sarkar ban ya lumpat ba. Aku tu kasal tarik kembali ke sini buat. Sini buat. Then apa kumno baka sarkar po jong sedang election. Ia malay ko sang election malay ki khale pa ba. Ngi tali pa ba. Di khale pa ba ngin kabut. Mentan la job kabut le ngim kwa ba ka jing suku jing pa ba. Ngi kwa em jing ti ba ngi ta kabut. Namom ta te beliu ngi kabut. Ba ne kabut. Ai nota le yu. Mentan baka sarkar kwa ka jing ba. Ini coba jing bah kena kasarkar. Mentah kasarkar coba kabut berkelar sang ban le silia. Ni kwa ada jing tip kasarkar sama kan tebe kabut. Ka kro im pai ba ngir soto apur nyobot ngin le masuk musim. Ini baik ini setengah pira skor di tengah skor di. Ende basu tang laki news lagi ege. Kawai kami lagi di karya le ngin pi di karya le yo skor. Ba tanah ka kumno kalong ba jing sebut ayu sebut. Mentah along ba kasarkar kamsha along ba le siliang kan. Kalong ba silia tu sabtu penjok tu ni pai ba ko ayam mon iya ka jing kelabut ka jok mano rem mano tong ta lek jok mano mano nilai tong ba le mas sincere ho Cibol ada ucap kertang jong pi pin mi nem tu kasi ban ya pat ba. ada jok kurang ni bang macam ni ini ini bang ya kerja kurang ada ka MLA menta MP ini mau ni kesan tong kata dengan menolong berarti nama hakpor ba yu kan dekat meli election ki dung ki ni le mi pai ba minta pat ki su ong long ka bam la long la am kamot yu kan pa ka bam la la ban long mangi bro ka in kwa ban ya le ban ya singap kumta li am de su ong bam sha ban ya mi pai ba ban le ya singap but ban ya yu ban ya le ya intar kam ya ha tu ka ta em Atau bisa bakan ni ada jing dan bor jong sarkar. kalau ada kumta yang betul sha la ya ong kumta yu Cibol ada ucap kertang lebih kerjaan pin mi nem ban ya. ngan mi be ngata la jauh de bang support le ngan mi be dia ni ra mi be no kalin slow jong ngata ngan le be ni em ban le ru su minta kan su ong be insya mi ga ya hap se kam ya hap em ni bro khat ni le tap bot ni tap ni ku am kerjaan ni ku ban bro khat minta su ong sa kam ya hap le em aku ajin kelar le Nak kalian jongi ki pejba teng sui hap en ban khang tu si namar de kasi namar kumba long amal a abc lada new boat i long i le bun breu ba i le shat le yakman manu long kumka simbol bangi sha akta ka bangi nyau tak si kan teng i kwa ba kan long free ba kan ini shat yakman hanu ka parti bangi ya sha takata hi Atau pi i bakan ni kadai jing le dan bor jong sarkar. Koi kini ke berkoi namani yo i ba kajing nyon ka sarkar na ka por ban khang ki bari de hadu ki ba kam hero de kani ka pa yo i kum ki ba kum ka sarkar secaron bor kar ka bangi le long ki khang ba da de mo ya hab ben ni kwa ba ka long free apa ga ide ba kanono kamro Atau pin mi nem tu kasi. ki ba ngan ya ba ngin pun pau ka ka jing kuman bangi job ka ni bangi kata ka parti bagi job ai bang long free ba ka nyo no ro ndai ban khang than jing snow jangat ngakwa bi ban ya don berkat bi ban so tenat bar terus kita bisa boleh minta bisa kata ni David mi nem dah jab kertang jong pi bapi jiat. ya haplen nah sarkar te kala ne dan buat prak ti kan ni kan si hap ti kan man ba berbori ni le kata aksi buat yo bi em balik te ka jing musim ini
Dili ka baman bay bali man kan susi kami kan sukhang menta. Jadi kan sih HP kita kan ke sarkar balik kan workshop ni. Dan ka ika isa landat jangki man. Tam kan syaru penyayai pajba ada melajab Surya so kumno. Jadi semua super syak kata. Jadi nyak tumpa julong hiken. Bali kan sukhang gom ni. Marbon si kata ngi yak bapa ngi semua ngi lek bit ka pangiman, wan bit ka pangiman ada terus nyebut. Ladangi remning yo di job ning yo ba remnya dili pina ka bang so kabang so hajeng ite ki pa aku cakap taru di balai mentakan sukhang gum ni dan kai embas dan jangan sarkar Atau pin sebuah lalu ucap kertang jong pi pin mi nem ban yayai pajba. ada ingin mi baik kita ingin mi baik mi pa ba baik ni dia in like baik ini snap ni kan di sarkar bakal dan bos malah tu kita ingin mi baik Ngau tongai mar nale ka jingle ka sarkar ni pai ba la da job ai kertang ni kwa ai bangin mi syakmat ini yo ya peta nama balai ni kersani u ma baro pai ba kwa ai mde tang manga mapi le baro ai sen ba job kwa ai ban mi syakmat ani yu kertang bangi kersa job istana dong mar bangi la chi di kertang baro pai ba mi ini atur syakmat rat tingkong iki kambaro nane smat nyoru kutong babahan bagi latihan tenat mar ni latihan iki tuki kutong bagi nyalaming ilti babahan ni runya ilti babah mat uru nyo kemet ko iklat ni baik-baik ni susi hidup kanan seperti mar kadi kesni bo dulu kesni bo tenat ada job kutong bagi jiat himangi khang kami agak kapag ya badai pat berbuat dan nyu buat ini pada tambah bentapan pihak kai kapag kai pada sebentar tanggi di pada ini apa sih terbuat ini yang banyak tapi kita itu yang ini tapi buat jadi kenapa karena mulai dari kami yang kebuat ini nak bantai. Thì chúng ta bắt haba ông bần nhiều buat untuk pak kebadan sya bagi pada orang semua pula bagi kata di pada bersya juga kata orang tentang sebuah ini pada dalam dia bang Atau bisa baka sarkar kala dan bor. Kali sebuah ông malu kan bab yang sarkar Atau pin mi nem la da job kertang jong pi. wah nanti kami pada kepada semua kembali batai kibrit kelas semua dan hotel besar dia baik begini ada lang pada pol kami buat ini tak ini kan bahwa kalau cakap ini IM dan setengah dan kira dengan job Takai jing snau jong pi halor jing bamsha jong sarkar ban yalum pajba hak sautarik kabari kasin yawot Arai kadai di sini dan buat sarkar di buat apa ya bum real tu cakap tangkatan kiso ya ham na kumnon na berkanika. kan suya hak lebih nama ba beros tar kan bay new boat ya lum peda bite kan ini ada ini kita cuti bekerja orang ba jalan tumbot tangkatan Sibo la da cha bo job kertang jong pi ba pi buat pin mi pajba nem tu kasngi banya shat banya tiếp sẽ ngã thì là lên đi kan đạo lên kan tak tak sudah sebut kita teh hak jing sngeu de ban sha hi lo pajba marba ki pajba ki kwa hi ban yo sngeu alai jong ki kmat bat hajan ro ni sngeu kuma ladangim don kata ka jing ya lo pajba nai te ni sngeu ba kam don kam sngeu song kun kam song kya kan kata ka jing ya lo pajba jong ki hakata kasni nyobot kumba julong hagibot MLA hapor nyobot iyo kata kajing support iki MLA jongi bagi la job na girem ru bag kata kami kerpat ke sarkar bag sarkar ke ban sha ke kita gi
ya kijing ilum pajba jung pajba Tapi so ya hab bagi jing le jong sarkar. ya karena itu haba kimsa baik bangin ilum pajba nakaliang jung ingin sotanat ya Atau ko ai baga long kum bajulong kuntah hingi ko kum bajulong ya kibut MNA kisah ban ilum pajba hakapor nyobot kuntah hingi ko atau pin mi pajba nem sibo do job kertong jong Hoi. Kuah ba nomor ni nadu na jinga suri si jinga ila lek ban thep ya kabot. Ndre hakas ni nyobor ngi kuah hi bangin lek. Bangin lek yalum pajba. Sampai di semua jami di berita tema abang nila abot hak nila abot abot ni kuat dan menilai coba ni job ni ram ru ni hak menilai. Jangan cicak ini menilai. Sendiri kata. Abang ladang hijau, hijau dan ngira nila kesian tu mesin. Kalau seperti kerja teh, macam hilang pengen nongol lama. atau piso ya ham nem bagi jing le jong sarkar. Kami hak. Atau pin mi pajba nem sibo do job unu kertong jong Ada ucap tinggal ini. Nila kesian tu mesin nila amnut ni hak teman masuk bah. Naile apa kamu siap? Poi suka beli murah, poi suka beli mahal, poi mah. Haba, le sila sino lari sila jaka basong basa. Deh. Yung kamen niya sobha ta sa jaka bes. Siyong. Naile ang ta. Deh. Orang tak ada bangin lain sini no. Ko ay kay tinguri ram ko ay. Ito ay ni ako dito. Pamangnya ta. Roy beli ka beli sa buat mesin ay buat. Ya, dari dia ni bangnya. Sok sai. Hanya puno siap. Beli. Sampai kita. Untuk siap ka hok. Ini siap. Kita ujok puno. Ujok. Ini kau ini sok. Deh.